Bog ti pomogu. Drago mi je da smo večeras ovdje i da se u Beogradu ispio ovdje ljudi koji su interesira. Jer 30 godina od rata ovdje su neki drugi širili svoje priče i pričali svoje narative koje bi neko sa strane kreirao nama, sarajevskim Srbima, inače u Srbima u Republici Srpskoj. Ono što smo mi preživili, skoro da niko i ne zna, niti se priča o tome. 30 godina se ova tema vješto krije pod očiju javnosti od ostatka Srba. Mi koji smo to preživili, mi to znamo. I znaju ljudi koji su dolazili kod nas, poput Nebojše i ostali, koji su dolazili da pomognu narodu u srpskom Sarajevu. Mi smo preživili 35 velikih ofanziva muslimanskih, NATO bombardovanje, na ognjišta u našu obećanu zemlju. I taj egzodus je pobili zbog Mi smo bili, kako jedan naslov od Željke Kržulja kaže, sami na svijetu. I da, bukvalno smo bili sami na svijetu. Nas, između 120-150 hiljada Srba, kako nas je bilo u tom tadašnjem srpskom Sarajevu sa obje strane. Naše srpsko Sarajevo se protezalo s jedne i druge strane centra grada. Hadžić su najzapadnija opština, tamo na izlazu prema Mostaru, iza Iliđe, i mi smo bili faktički pobijeni u jedan klin, u kojem nas je napadalo 1995. godine po 130.000 muslimana, a naš korpus je najviše broj 22.000 ljudi, pa onda možete zamisliti kakve su to borbe bile i kakvi su tu obračuni bili, šta smo sve istrpili. Početak rata je ono što je u ratu najgore i što najviše straha donese, ta strepnja, to neznanje ko će pokucat na vrata, na prozor, ko će doći, ta neizvjesnost koja je najgora u ratu i ta tišina. Zahvaljujući mojim nekim neštašnicima i babinim priča o Drugom svjetskom ratu, uspjeli smo da izbjegnemo i izađemo 6. maja za Đurđevdan i da odemo u Crnu Goru. To smo bili neki 20 dana, vratili smo se u Pančevo, od kumova došao je otac da nas mjesti, otac je bio 7 dana i vratio se je dole. Majka je ostala s nama, a otac nikad nije izgledao veći već tu noć. Kad sam slušao razgovor njega i kuma, kad ga je kum molio, čak plakao pred njim, da ostane, da ne ide nazad, da će mu posao i njemu i manu. Tata mu je rekao, završit će se ovo, i umirat će, i ženit će se, i rađat će se, davat će se, a ja neću moći otići od smrti. Sutra ući se pokupio i vratio, ja sam ga molio da me povede, ali nije mi dao. Ostali smo još mjesec i po, 2, a ja sam svom silom se trudio da napravim neki neštašluk, neki belaj koji bi nas vratio, jer je mama bila na ivici živaca, a sa mnom, koji bi nas vratio u rat. I meni je jedini cilj tog boravka ovdje u Pančevu bio da se vratim u rat. To se ostvarilo krajem ljeta, kad sam smislio taj neki ludi plan da tu neku dacu za koju čujem da je Hrvatica, nama mi kuruz izudara mi je nekom letvom. Nije to samo od sebe došlo i taj se plan nekako sam od sebe skovao, jer već je prije su nam javili da su baba i džed zatvoreni u logoru. Sutradan prva pomisla je bilo kako ona Hrvatica slobodno šeta, još je starija od nas, što bi se reklo riktanac. A oni su babu i džeda zatvorili u logor, ko zna da li su danas živi. To je bilo prelomno da je istuče, mama više to nije mogla trpiti, pokupila nas je i vratila. Još da se vratim na sami početak toga kad sam prvi put osjetio u tom multietničkom Sarajevu da sam Srbin. To je bila 84. godina, ta olimpijska godina. Došao sam kući, imao sam 4 godine i plakao sam zato što niko neće da se igra sa mnom. Sve okolo su bili muslimani. Govorili su da sam Srbom. Ja tako to doba nisam znao šta je to, došao sam kući. I džedu i babi ispričao da se ne igraju sa mnom zbog toga što sam neki Srbo, jer da su objasnili. Džed mi je prosto objasnio, sine nismo isti, oni su izdali Boga.
I nekako kod djete do 4 godine postalo mi je to jasno, a 89. kad je bila slobodičica boja na Kosovu, jedan dževar me poslao da idem poloviti, pošto sam jedini Srbin bio, a znao je da neću otići. Lopte me ošla, oni su bili svi ljudci zato što se emituje premijera filma Kosovski boj. I svi su bili ljudci, su bili muslimani što se to prikazuje na televiziji tada i sada je. I kad sam odbio da odem poloviti, šutno me nogom u stomak, izbio me vazduh, ostao smo da leži nekih 10 minuta. Kad sam ustao, rekao sam dževaru, znam da sam me udario što sam Srbija, nešto nisam htio poloviti. To su neki prvi susreti sa tim saznanjima da mi nismo isti i uz babinu priču, jer baba je bila nekako od nas tih najveća Srpkinja i nikad nije prebolila brata koji je stradao učenicima sa 18-19 godina, niti je zaboravila što je otac govorio koji je bio odlikova medaljom za hrabrost u velikom ratu. Tako, zahvaljujući babi i tim babinim pričama, mi smo dobro znali ko smo i te babine priče što nas spasile. A nekad, pred sami povratak u Hadžiće, deda, sjetio sam se dedinih riječi koje nam je rekao da smo djeca i da se molimo Bogu jer Bog čuje djecu, jer da smo ja i brat nabrajali sve jedno ime iz familije koje smo se mogli sjetiti, nekih 50-60 imena i niko nije stradao od tih svih ljudi koje smo nabrajali. Ranjavali su nekih po 3-4 puta, ali niko nije smrtno stradao. Što sam stariji, sve sam ubjeđeniji da je Bog čuo ili mene ili brata i da je taj kontakt koji nam je džed dao s Bogom, nešto najvrijednije što mi je džed dao. Taj sam povratak u rat gdje ulazite u jedan grad, prvo zatiče nas u putu, smrt, mami brat strada. I kad dolazimo dole, to je Petnjava, to su javuci, tako da je ta slika baš tamna i mračna. Dolazimo u jedan grad, otac se pojavljuje, on je toliko smršao da ne mogu da ga poznam, nosi bradu, uniforme, puna ratna oprema na njemu. Čovjeku fali 25-30 kila, ne spava, boje se i dan i noć. Ulazak u te Hadžiće koje je vrlo dobro znam, koji sam malte ne odrastao, gdje ne uče na onaj grad prije rata, nema izloga, sve je polupano, neki snajloni, razbijeni prozori, prašnjavo, krater od granata, gelevi su svuda po fasadama izgušili fasade, jednostavno. Od samog prizora naš djec je pomalo uzeo strah, ta prva ratna noć, od tetke, kad čujemo prvu noć, pucanje, pucnjavu, da je izvjesnost, ne znaš, granate da padaju, jedna padne blizu kuće, kamenje po prozorima, po tim nekim daskama, po prozori zaštiće. Prvu noć, tad mi je brat rekao, mene je strah, nekad kasno u noć. Ja sam glumio da me nije strah, bilo mi itekako strah, to je prva noć za kojoj se pucao, koja je blizu, borbalo, koja misliš gdje je otac, nekako tamo kad su bili u Srbiji, manje sam mislio o tome gdje je otac, a sad kad vidim gdje puca i kuda puca, stalno sam mislio gdje je otac. Prešli u taj neki stan i, kako je Nina rekla, taj hodnik je postao naš život. U tom stanu, ulazak u dnevni boravak se je mogao platiti glavom, jer dvije strane puca teški mitralje, Rovin 12-7, koja te pogodi bilo gdje te male su šanse da ćeš preživiti. U dnevni boravak se ulazilo samo po potrebe, život se je sveo na taj zračni hodnik, svi prozori su zatvoreni željeznim gredama, betonskim gredama. U tom hodniku i spavamo i boravimo i ručamo, struje nema, vode nema, hrani nas međunarodna zajednica nekih starih konzerva, koje su neke bile čak iz 50. godina. Taj neki čuveni ikar koji kad sad otvorili ovdje, morao bi se prozor otvoriti kakav me miris. U jednom momentu nije bilo ničega sem riže, pa tako da smo preko mjeseci i po dana jeli rižu, nisam jeo 25 godina poslije rata, zbog tih dana kad smo samo nju jeli za ručak, večer i doručak.
A onda, kako je rat odmicao, sve više smo nekako postajali nalik vojnicima, jer nisu imali druge uzore osim te vojske oko nas. Skupljali smo se po tih haustorima, podrumima i mračnim prostorijama, počinjali bi pušiti, mogli smo cigare, vrlo brzo i rakiju. I nekako, kad smo svi skupa i kad smo zajedno, taj rat je bio podnošljiviji, jer u ratu ta sabornost i ta prijateljstva, rat nas su nešto najljepše na rat, najljepše u ratu i ta naša, to naše jedinstvo i ta naša borba je jedina lijepa uspomena na rat. Jedan od najradosnijih dana u toj prvoj godini rata je bio 2. decembar 1992. kad smo razmijenili babu i djedu. I za mene jedna od najemotivnijih priča u ovoj knjizi. Tata je odšao na razmjenu i mi smo iščekivali, kad je auto zasviralo ispred kuće, sletili smo u čarapama, ja i Draga i smo babu i djeda. I babu sam odmah poznao, vidio sam je, idili smo se izljubili, plačemo, ali kad sam došao s druge strane auta i vidio djeda, nisam ga poznao koliko je bio vršan. Djeda je imao 34 kg. Bio je u tom tumanskom kazamaku i tamo su im učili glađu i svim ostalim. Sam zamolio Nataliju da se uključe i da me malo presijeku prije već što nastavim. Kad se je džed skinuo, to je nešto najžasnije što sam u životu. To uopšte ne uči na ljudsko tijelo, koža visi, koljena su po fudbalskih lopti, laptovi isto, a koža je neke žute, smečkaste boje poput moški naših srpske. Tata ga je podržavao, meni je došla muka i tata je to vidio i zamolio je tetka da mu pomogne da ga okupaju. Tu noć džed nije ništa htio da priča o tom svom probijanju i logorima. Nije čak ni priznavao da ga je neko tupo i da su ga maltretirali, jer jednostavno stalno govorio ne treba djecu govoriti, ne treba ih trovati na sveti će se. Danas znam što je to bio, kada mi kad ispričao. Tu noć kad smo je razmijenili, prvi put se je skupila sva familija u ratu i zaista je bila jedna noć puna veselja i sabranja i skoro smo jučer dočekali. Iste noć što pamtim, to je kad je baba u jednom trenutku već od te radosti i svega odmah je noć iz njedara ustala i izvadla ikonu Svetog Nikole.
našu kućnu ikonu koja je kupljena iza velikog rata, koja je kod nas preko 100 godina. Na toj ikoni, kad je baba razmotala na poleđini je bio, ima i dan danas otisak čizme vojničke, muslimanskog vojnika. Tu ikonu nisu slupali ni Njemci, ni Italijani, ustaše, da su slupali su komšije koji su živjeli čitali života s nama. Slupali su je kad su babu odjeli u logor, ona je bila tamo 5 dana, njih 3 žene tu su odvedene, maltretirane, ispitivane, tražene i neka radio stanica, oružje i ostalo. Poslije 5 dana su ih pustili, a jedna Joka koja je bila tu jedno mjesto pored nas, ona je bila s babom zatvorena i ona je vidjela tamo muža i sina i vidjela je kroz kakve muke oni prolaze i se vrati kući nije izdržala objesnost. A baba je od svog imanja, kad su je pustili iz logora, zatekla samo jednu sobu koja je za njim najmanja soba u našoj kući se ostalo pripadalo nekim muslimanima koji su u selu koji došli iz Foče. Živo je s njima, maltretirao se na svakom koraku i se dao da gleda televiziju, gdje mogla da jede, morala je pitati za svoju hranu šta smije da uzme. Ali eto nekako, baba se je snašla i kad su joj rekla da se spremi i negdje na radnje, ona nije ništa stvari nosila, a pošto muslimani ne jedu svinjetnu, pitao je može ponijeti bure jedno mesa svinjskog, to su joj dozvolili. Tako da kad su baba i deda došli, mi smo nekako od jednog nagloza imali, kako se kaže, bar smo imali šta da jedemo. Znam kad je to meso izvađeno iz tog bureta, otac nije dao da nas odmah prži već komadić po komadić, pošto ga nismo jeli već dugo. I prije toga u jednoj priči isto imamo to pečeno meso koje se nosi mjesecima, kad tetka ispeče neku flešku pa nazove tako ne izvinimo zbog jednog ručka. Da bi pojeli nešto ukusno. Drugo, kad su te pucnjave, kako je Nina rekla, da je hodnik, u tom hodniku je relativno bezbedno s jedne strane, ali mora se nekad izaći, mora se otići povod, mora se nabaviti nešto da jedi. Vode nemamo, imamo vodu čepičku koja dolazi s njihove strane koju nismo smjeli piti, stranu da nas ne potruju, pa se išlo jedno vrelo na kraju grada. Do tog vrela na tebe puca sve moguće što postoji u Evropi. I išlo se rano uzor prije svitanja, oko 5 navečer u prvi mrak. Često ne doneseš u vodu, jer ostaviš kanister, ostaviš u vodu, uletiš prvi ulaz, sakrije se. I to je bila prava avantura, posebno za nas djecu, jer bi nekad morali mi ići da donesemo više vode kad ne puca, da duže ne bi morali za 3 stana. Posebno ako su najavljene ti neki napadi njihovi ili neke te njihove ofanzive. Život se je svodio na to kandilo koje gori dan i noć, ono je u Šoricu, u Suzanu, čep je, krvi ga proučeno platno i ono gori dan i noć, pošto u savodniku nema, ne dobiš nikako svjetlo. Sem kroz te limove i to željezo na prozorima koji su ispušli meci i jelene. Bilo je i da po nekoliko dana, više od 15 dana, neđi svjetlo dana na pucnjave, pošto ne daš malo da izaći što hodnika, kad puca, onda nisi u tom hodniku, kad su žestoka granatiranja i bježimo u sredinu. Tamo gdje su patla i gdje je WC mali, jer samo su te dvije prostorije bilo bez prozora i smo mogli biti nekako bezbjedni da ne mislimo će nas išta pogoditi barem direktno. Kasnije, kako je rat odmico i ti prostor su postajali opasni jer su muslimani naoružavali svakog primije jer su izašli jači. Dobro se sjećam jednog dana i jedne noći u tome profesor Saša Knežević sa fakulteta na Palama kaže da je to jedan od najboljih opisa tame koje je ikad vidio u književnosti našoj, kad opisujem da jedno jutro u tom hodniku, kad svjetlo kroz svjetlo ruku Gelera ulazi i ja ga posmatram i kad počinje kanonada, granata i strašno jaka pucnjave detonacije, a baba u tom svom strahu, u toj svojoj nevolji koja nas je snašla to jutro priča o Drugom svjetskom ratu. Priča o Jasenovcu, priča o stradanjima, priča o
Srbima poklanim u Drozdometu, u Gornjoj Bioči, koji su bili zadnji dan rata 45. Po džedova dva ujaka koji su zaklali na kućnom pragu, njenom bratu koji je poginuo u Igmanu. I svim tim nevoljima pričao da džed se nastavlja priča na prvi put kako je preživio taj voz za Jasenovac, jer je pobjegao naopačke niz Zolu iz WC-a gdje je vršio nuždu kad su ih zatvorili. Tada što sad postoji kasar maršal Tito, taj neko austrijskoj kasar. I te noć se sjećam jer nam je u njoj baba pričala i o tim strahotama koje je doživjela dok je bila gore kod muslimana. Jednu noć, kad je čula tamo ova Blackberry Teki, čula je nekih kamiona i znala je da dolaze ti muslimani koji nisu odakle iz tog našeg mjesta, oni su obično dovodili muslimani iz tih mjesta da prave zulum Srbima koji su ostali. Tako su ti neki došli iskodnice obučeni u te bijele uniforme kao u Petrini. Upali su u kuću baba i Stina Koljka su pobjegli u trag za krompir koji je bio u Špajcu, bio je na levom, popile se, nisu i našli. Očku su gore iznad nekih 300 metara, našu komšnicu Anđelu. Njih osmorica su je silovalo pred djecom, a malom Boranicu koji ima tad 4 godine. Pucali su na njega istu, ga i glavu su mu razbili pištoljem, to dijete više se nikad nije povratilo te noći sebi. Prošli su dalje, zaklali s komšiju Špiru koji je bio vršnjak mog džeda, čovjek koji je bio čitav život čoban koji je nikad nije imao nikakvog dodira sa vojskom i sa partijom, tom SDS-u što ne poživao sebe da su SDS-om. A malog Marka koji imao tad 7 godina su uhvatili i pucali mu onako iz zabave i prozvali. Do dana danas niko nije odgovarao. Oni nama danas pričaju nekakve priče, nekakve basne o tom opkoljenom Sarajevu. Ono jeste bilo opkoljeno na isti način kako je bilo opkoljeno i srpsko Sarajevo, potpuno isto. Potpuno isti odnos je bio. Imali smo uži i širi opsadni prsten. Imali su oni jedan izlaz kod aerodromske piste kroz tunel, a mi smo imali preko planine nekim putem koji nije bio nimalo bezbjedan, čak nekih 500 km tog puta je bilo pokriveno snajperskom vatrom koja je pored tog puta raširana na Čebar. Bila da te baš ne pogodi snajper, već da na Lutriju prođeš. Tako da dole nije bilo ničega i malo ko nam je dolazio, rijetki su ljudi koji su dolazili u Sarajevo, ja kažem koji god proveo dole i sat vremena za mene je junak i heroj, jer taj život nije bio moguć. Taj život danas teško da može neko zamisliti, posebno djeca. Jedna djevojka, čerka od jedne moje vršnjake, kad je čitala knjigu, kad je rekla mama vi ste bili po 4 mjeseca bez struje, znači niste imali ni internet. Mislim, djeca to danas tako povezuju, a ne da mogu zamisliti da čovjek živi u jednoj prostoriji 2 sa 2 bez svjetla, bez struje, bez vode, bez hrane, bez ničega i da mu tu prolazi vrijeme i to ne kratko vrijeme, 4 godine su predu period. U decembru 1992. desilo se nešto što je, kako kažem, moja mama mene skroz promijenilo. Bila je nova godina i mi smo točili vodu, vodu nije pucalo to jutro. I bio je Gvozden, kojeg sam znao još prije rata, pošto se roditelji drugu. Zasvirala je uzbuna, on je pobjegao u svoj stan, ja u svoj ne živio u gradu puta moje. Počelo je granatiranje i kad je počeo da puca taj neki top Sajman, to je kaunica neka, mi nismo bezbjedni u našem stanu bili, prešlo kod komšinice u stan koji su bili zgrade, jer ako upadne da granata, paulice i detonacije su nas potpuno hodni. Nije bitno što ne mogu vjerovati. Tamo se jednom momentu začuo da neko kuka i ističao sam na terasu. Iskoristiš maminu na plažu, koja se vidio čita živ, koji je bio umazan sav po glavi, krv fizionomijom liči na nebo išlo ovako i sve je ova čelo bilo od krvi. Ruke su bile krvave, dozivao je u pomoć, mama me povukla za posluka i govorila, pusti, to je živ, na ranje nije Gvozdeno ništa. Žikiljer je zvao u pomoć, hitna ne može da dođe, poklopnu se brojnom granata, on nema dugo da izađe, pošto još brže, bliže gore, po prvoj liniji ide baš na planu. Poslije neki 20 minuta dolazi
I ja ponovo koristim mamine pažnje, gdje će na terasu, da se otvaraju vrata i prvo što vidim je opuštena dječja ruka, nisko vidi moja skrb. Ako sam pogledao gore prema glavi, vidio sam da voda nema pola glavi. Mama mi je pokrila oči i počeo da plačem i psujem. Mama je govorila, možda nije poginuo, možda je ranjen. Samo da stigne do Laze i do Miće. Ja sam rekao, mama, nisam ludan, je mrtav, nemam pola glavi. Tu noć nisam spavao i narednih 6 noći nisam nikako spavao. Do badnjeg dana, 93. godine. Jer jednostavno kako bi sklopio oči, vratila bi se ta slika Gvozdane. To nije strah, to je samo neka nelagoda koju izgubite sad. Jednostavno rasanite se i ostanete budni, neće sad naučiti. Mama je javila tak da dođe, tata je išao zabavni dan, prvi put smo pričali o muškarcu. Iako je meni bilo tek 13 godina, pričali smo o životu, o svemu što nas je zadržilo kontakt, o vjeri našoj, o vječnom životu vaskrsenju. Uvjerio me da je Gvozden živ, da je to Gospoda i kad ja ovdje koja svešćenica. Kako je rat otpisao, tako smo se sve više navikavali na taj život. Nekako smo se navikli na tu smrt koja je bila sve prisutna. Kroz smo se čut priče o Žutom i o Gvozdenu, o Srđanu i o Staši. Srđan i Staša su pobili nekih 50 metara od mene. To je samo Gospod, vidio se da samo njih dvojica strade, pošto je bilo preko 50 okupljeni mikrotizma, ne znam šta je bilo, ni uopšte nije pucalo. Muslimani su prekršili primirje, njih dvojica su poginuli. I kad sam ih vidio sve na i Gvozdena i Sašu i Srđana na spisku muslimanske djece, to me baš dobro naljutilo i tad sam sam sa sobom nekako odlučio da počne da piše tu knjigu, a poslije Nebojšin poziv promijenio je to i stvarno sam kom što ja znam pisat, čime Nebojša hvali, još je tu bilo ljudi, Nina, Vesna Kapo, Saša Knježić, Darko Đogo, svi su oni govorili da ja moram da napišem tu knjigu. Sad se vratim na tu 93. kad nama organizuju školu i kad prvi put poslije godinu dana se tu skupe neka druga djeca koja ne žive s tobom u haustoru, jer ti ne viđaš čak njenu djecu koja žive preko puta tebe, ne možeš da ih vidiš, puca, ne možemo napolje. I samo se druži sa onom djecom koja su tu pored tebe, u tvom ula, stan do tebe, ova ostala djeca relativno nepoznata. I mi smo bili djeca koja skoro podnikala od svega. Dok sjeća jednog razgovora tetka i koji nije imao djece i tate kad govori koja će mu dava poslati djecu u školu, kaže otac ja. Kaže, potpuno su zastranuli, ništa drugo ne znaju se za oružje, smrt, žive ko imi vojnici. Oni se moraju socijalizovati, oni moraju premiti, oni moraju nekog imati iznad sebe koga će poštovati. I tako smo opremili neke područje prostorije, zazidali su prozor, nabacali vreće i tu krenuli u školu. Prvog dana se sjećam, direktor nas dočekuje i razoružava nas. Što jednak uprak odlažimo oružje i on nas prespaju da smo daju u razred, a nekoliko njih koji su došli da polažu 8. razred su došli s puškama, oni su došli s rovova. On je već uveo po ratu. Kako je rat odmicao, onda je došla i ta velika ofanziva o kojoj danas oni pričaju svašta. Kad je Mladić poveo vojsku i kad je trebao stvarno da bude kraj rata, tad je veliki teret nama s leđa, pa smo uzeli jedan dio Igmana sa kojim je pucalo na Radžića na Iliću. Upalo nas je tuklo sa strane i kretanje je bilo skoro pa nemoguće. I nije bilo ni jednog jedinog ćoška koji je bezbjedan, jer pucati maltene s čela i pucati kožu na leđa. Kad smo odatle otjerali, život je postao podnošljiviji, a u martu, to je bilo ljeto, a u martu je bio neki veliki snijeg, pao najveći koji ja pamtim. I
tad je bilo prvo duže primirje, eto nakon godinu dana rata. Bilo 10 dana primirje, bukvalno prvi dan smo bili malo u Haustoru i za Haustora, drugi dan kao da rat nije nikad bio. Mi smo hodali od Kozara, hodali smo po gradu. I kad je ponovo počeo rat, gori već što je bio, jer iz svakog primjera muslimani su izlazili 3 puta s više oružja i logistike, već što bi ušli u to primirje, bukvalno svako primirje su muslimani prekršili. Oni bace 1 ili 2 granate, ubiju i do 10-15 ljudi ili zanjavaju i onda kad uslijedi naš odgovor, sve svjetske kamere su upaljene i odmah navečer išla ta njihova priča da Srbi terorišu Sarajevo i grad, a oni bunjeli bacače, tu bolce, škole da bi pucali. I tako smo stalno na vlasti za tim primirja, jer uvijek je bilo da Srbi uše primirja. Poslije tog primirja narod je nekako nastavio puno normalnije da živi, već što je živio do tog primirja. Ja kažem, jednostavno svi smo popucali u tu trenutku. 94. godina prolazi bez neki veći obračuna, uglavnom ispitivanje snaga, povremena granatiranja. Mi krećemo u školu, tad pravu zgradu škole koja je bukvalno na prvoj liniji fronta, nekih 50 metara od rovova. Idemo jedan dio škole, u drugi dio škole se ne smije ući. Nekoliko puta nas tu hvata pucnjava i jedva smo pretrčavali iz te škole kad nas uhvatila pucava, pusta sreća od Bog nas se sačuva da niko nije poginuo. Ali jednostavno mi djeca smo se znali prije. Onda dolazi ta famozna 95. godina. I ta muslimanska ofanživa ljetna za deblokadu Sarajeva gdje, malo koji sam spomenuo, nas napada od sad spisama koje su ostali za UNPROFOR-a 131.000 muslimana. Naš prošli nije broj nikad više od 22.000 i to kad je popunno sa ženama i sa starcima. Ta borba nije viđena do ove borbe sad u Rusiji, među Rusije i Ukrajine. Takva artiljerijska podrška muslimana koji se do zuba naoružali po popisu Ujedinjenih nacija više oružja do bacača i artiljerije od tako. Pritom artiljerijsku podršku njima pješadijskim napadima pruža tad Ujedinjene nacije, snage za brze intervencije, francuske, engleske, koje su bile stacionirane na Igmanu i tuku nas svojim topovima velikog kalibra. Da kao sa 220 mm, recimo već jedan primjer da su muslimani čitav dan gađali crkvu koja je u centru Hadžića, nisu je pogodili, a te 95. pogodili su je ti stranci, te snage, mirovne snage za brze intervencije. Prvi dan te ofanzive presjekli su nam taj put koji nas je povezivao sa ostatkom Republike Srpske i palo smo u totalno okruženje. Drugi dan smo se organizovali povratiti taj put i razbili i otjerali druge dalje od puta. U toj ofanzivi pao nam je tek možda 1 ili 2 rova koje smo vraćali za 15-20 minuta i tu borba je neprekidno trajala nekih 10 dana i polupali smo i da i dan danas to pamte, da mislim da će svaki udar samo dole na Trpko Sarajevo, teško da će udariti. Samo zbog te zadnje ofanzive. Uslijedilo je kratkoročno primirje, borbe se preselile iz gradskih područja na Treskavicu. Tamo je Alija poslao svu svoju elitnu vojsku i naš korpus svoju i tamo su i naši momci slupali da su ih natjerali na detu. Mimo toga, kraj avgusta i počinje NATO bombardovanje. Optuženi smo za te Markale i jedno juče u 5 sati zasvirali suzbune, prvo smo zasvile te snage za brzu intervenciju da se začuva avioni. Taj prvi dan smo proveli u podruma, poslije kad smo vidjeli da ne tuku baš po civilima, i da smo svi napali ozbi vatre, pjevali pjesme, prizivali i dozivali, čak i onaj pilot francuski kojeg su uvodili na palama je na dnevniku rekao da nije vidio luđeg naroda već u Hadžiću. Kad mi bombardovali, oni kaže maši i pjevaju. To nije bilo bombardovanje neko malo, oni su imali 4700 borbenih naleta iza Hadžića. Posijali su tone i tone bombi, pucali su čak i avionskim mitraljezima po nama.
Mi nismo znali tada da bombarduju uranijom, kažem da nismo sjedili u kućima. Ulazili smo u te kratere, dirali smo te olupine od tih raketa, tražili smo te metke, a ti met su ispostavilo se najgori bili ko god našao taj metak i malo duže ga kod se držao, taj nije živio dugo poslije rata. Stigla je valjda naredba od generala, pohvatali su svi stranci, proflorci koji se zatekli na teritoriji našoj oko Sarajeva, srezali su za tehniku, za vezu. Bombardovanje je stalo. Da to nismo uradili, ovi bombardovali i ušli nam tu tehniku, tu artiljeriju i mi bi bili za 24 sata poklani. Bili smo svjesni toga, niko se nije povukao, izdržali smo svi i mi civili i vojska. I onda je uslijedio taj proces u Daytonu i nije niko od nas ni pomislio ni sekunde da ćemo mi baš poslije tog Daytona da selimo. Bili smo ubijeđeni da sve smije prodati sem Sarajeva jer je rat bio najgori kod nas, najviše života je palo kod nas. Taj dan pamtim, mama me zove s prozora, sjedim, sakrio sam se puši da ne vidi glavu i vraćam glavu vamo, pita me šta je, kaže ona završne rat, ja dižem obadvije ruke, ramence. Ona govori, kaže mi seli. Vidim prema njoj, prema prozoru, kako mama selimo, nismo ovaj ljudi, ko nas može razseliti, kako to? Kaže ona, ako ne vjeruješ uđi u kuću i vidim da mama plaće, kako sam prišao bliže prozor se zatvorio. Taj Aranđelovdan uvijek priča o ovim promocijama da te slave ratnije su najveselije slave u odnosu ove prije rata i poslije rata. I taj Aranđelova pamtim zato što je vladala jedna velika i mučna tišina. Tek poneka žena bi otpuhnula, muškarac nazdravio i onda bi se začuo plać. Ta tegoba, ta neizvjesnost, te noći pamtim, prati me nekako kroz čitav život moj. Ta tjeskoba i kad zamislim neku užasnu vijest, neku užasnu atmosferu, zamislim tu noć. Taj Aranđelo za 95. godine. Dolazi taj period u kojem mi, djeca, organizujemo neke demonstracije, izlazimo na proteste, ubijeđeni da će vidjeti svijet, sve nas djecu. Da će doći televizija da nas snimaju i da će to dijete svijet da mi neće morati ići s naših ognjišta i da smo na ulice blokirali ceste, zarobili čak te, tad su već postali svorovci, tugu se s njima, misleći da će to sve neko snimiti od Jekniće svijetom. Najveće kad smo došli sa tih demonstracija i kad smo vidjeli da je samo naša Srna objavila te vijesti, a na Beogradu, na televiziji Beograd nije čak ni sekunda vijesti o nama bila, znali smo da selimo. Već dotad smo skontali bili sve te medijske laži i spinovanja i znali smo ako se vijest ne pojavi da je to otpisana i propala stvar. Dolaze razni kupci, nakući, dolazimo sve što imamo na kamione, otkopavamo mrtve borce, ne smijemo i ostaviti. I ta slika Hadžića koji su okovani snijegom, potpuno bijelo je sve i samo s brda gdje su nam groblja, ta srpska bila, samo smeđi i tragovi, blata i vode koja curi iz sanduka i smrtnih tijela. Kvarite u bijelu idilu. Svi smo imali nekog koga smo morali kopavati, ili bar nositi ručak ljudima koje otkopavamo, tako sam i ja učestvovao u tom otkopavanju i to je možda za ljude koji su izgubili svoje najmilije gori trenutak od onoga kad im jave da ih nema. Jer vi vidite ono što je ostalo od čovjeka i vidite dijete koje ne možete da zagrlite ni u preduzmeti. Dijete koje se raspada. Ta ciča zima, ta borba da se nađe kamion, da se izađe iz toga. Sarajeva je sve što je bilo u domenu našeg interesovanja. Tu se pojavljaju razni šverceri, kupci, nakupci,
naravno i ljudi koji su došli odavde iz Srbije da pomognu tom narodu. Tu za prvi put dolaze Hrvati koji nismo ratovali, neki 5 km linije sa desnog boka su nam bili Hrvati, nas nisu napadali čitav rat. Je tu samo bila straža, nije se držala linija. Jer oni su mudri, znali su ako nas napadnu imat će problema s nama jači spodnji, a nama ako otvore tu stranu fronte i puste muslimane, nas nema. Jer mi nemamo vojske da popunimo jedan jedini rov ako zapali, a ne da se borimo još sa te strane sa muslimanima, iako nas iz te strane nas spoju igmanske ilijaške brigade napadu drugi njihov korpus koji je po brojnosti najveći, malte ne, sve što imaju mogli smo mobilisati tamo do 405.000 vojnika. Tamo su napadali nas ilijaš na toj strani. Ta kolona uz Trebević i te tragične scene možda će najbolje ova Natalina recitacija. Nek pada snijeg, Gospode, i sjećanja počinje. Spavajte šumske jagode, sve moje s vama počinje. Spavajte, moji umrli, bez groba i bez biljega. Neka vas vjetar zagrli i zavije pokrov snijega. I neka majku zvodenu i njenu crkvu jeliku bijelim ruhom odjenu se našu tugu veliku. Nek pada snijeg, Gospode, iz sjećanja počinje. Spavajte šumske jagode, spavajte šumske jagode, spavajte šumske jagode, s vama počinje. Što te nema, kad na mladu poljsko cvijeće biserniše ponoć njema, kroz grudi mi želja ljeće. Što te nema, što te nema, što te nema. Kad mi sanak pokoji dade i duša se miru sprema, kroz srce se glasa krade. Što te nema, što te nema, što te nema.
sad prska, bistra voda šadevana. Aj, šadevana. Ispod rose sugleda, iz behara miris vije, a za mene ko da cvili i u bolu suze lije. Suze lije. I u času bune sreće, i kad tuga uzdah sprema, moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te što te nema. Moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema. Što te nema. Što te nema. Što te nema. Posebno drag od februara, najbolje svih februara, i u koje mi postajemo od apsolutnih pobjednika, teški gubitnici. Mislim da nije bilo bjednije kolonije od te naše kolonije kojom smo izašli iz tog Sarajeva i došli na teritoriju nam obećane Republike Srpske. Stalno ponavljam kod Željke Pržulja u jednoj priči, ima kad majka sina otkopava i nema da plati sadnju, bude za kupu stavljati ostatke, kostiju. I on je sreću u Sreberić tegli to bude. Kad su je stali, pitao je, bili u auto, poznali je, pitao je šta ti je bude. Kaže ona, sin jedina, da njihov ruku. I vi zamislite sad kako je bilo tim ljudima, svima nama koji smo izašli po toj hladnoći, po toj najgoroj zimi koja se nije ponovila, evo 30 godina je prošlo. Idemo u neizvjesnost, ne znamo gdje ćemo. Naša općina je nas poslala u Bratunac. Samo dolazimo, čeka na smještaju, kolektivni smještaj, smješteni smo u školama, u učionicama. Hranimo se na kazanima. I to je za sve nas koji smo preživjeli rat i došli do tog egzodusa ubjedljivo najgori period. Jer sad taj rat, sad ta pustinja, sad ta krv, sve to stradanje
čovjeku ne da da izgubi nadu i da klone, čak kad su bile sve te ofanzive i sva ta bombardovanja, nama moral nije padao, mi smo znali da ako padne jedan rov, naš će nestati u sekund za 24 sata, nećemo imati živog uva, poklaće i ženi, djecu, življavat će se na nas. I nekako smo se borili, nije bilo ni velikog straha, ni pometnje, izdržali smo sve to, ali ta bijeda koja nas je zatekla po kraju rata i po dolasku u Bratunac je nešto što čovjek stvarno teško pada. Posebno vi dolazite u sredinu koja je na granici sa Srbijom gdje kad je rat stao, ljudi su nastavili normalnim životom živi. Ili pređete u Srbiju pa vidite ljude koji nisu osjetili rat. Ja nikad neću zaboraviti kad smo mi ko klinici prvi put prešli u Ljuboviju pred gimnazijom upoznali djecu naše generacije. Mi nismo mogli ni 30 sekundi izgledati. Oni su za nas bili pusta djeca. Mi smo bili za njih kao neki 40-godišnjaci koji su sve u životu prošli, sve znaju i te dječje igre i te animacije, interesovanje dječja nama nisu bila zanimljiva, jednostavno tek pred kraj srednje škole kad se napravio taj neki balans i u nama, kad su oni odraz počeli smo da se druži. Sav taj jad koji nas je zadesio, tjerate na tu neku borbu da preživiš i da nešto stvoriš. Čistili smo te muslimanske kuće, baš ja i moji smo od neke izborile kuće koja je bila štala napravili. Kuću pokrili i tu smo živili. Ima priča gdje ja i otac čistimo tu jednu prostoriju i to đubre izbacujemo, taj nesnosni smrad. Kad ja prvi put pušim pred njim cigaru, on mi dozvoljava. I kako pročitao knjigu se vuče ta cigareta, to pušenje i ta želja za njom, baš to je zadnjoj priči nekako kao da se sa tom cigaretom i završava taj jedan čitav cirkus. Kada mi rođeni otac kaže, dobro je, i ti si sad veliki ravan, ne. I mislim da smo zaslužili i mi smo u tom ratu bili djeca, ali djeca koja žive i borave na prvoj liniji fronta, koji nemaju nikakvih igrački sem oružja, koji se klade po nepostojeću čokoladu, da će preći pisani prostor, koji žude za svim onim što žude sva djeca na svijetu, ali nekako lagano i temeljito smo ubijali sve te želje u sebi jer smo znali da nema nikakvih mogućnosti, da nije bilo šta dobije. Danas je oblačio Crveni krst, nas kad vidite da dođete u Gađići, mi smo svi isto obučeni. Od tih jaknih, toga što smo dijeli često dobijali vaške šum, jer su to stralje, ajde neko znamo kakvim magacinom po Njemačkoj stoji, pa nam pošalju garderobu 60. godina, te neke sportske jakne. I još da vam ispričam kako je knjiga dobila ime Erpretka, jer kad sam završio ovu knjigu i kad sam razmišljao kako da joj dam ime, na pamet mi je pala jedna novinarka američka irskog porijekla, koja evo još 10 mjeseci ne možemo da joj se imena sjetimo i ne možemo da nađemo to pismo, pismo postoji i naćemo ga. Ta novinarka kad je došla u Hadžić, njoj su rekli da ako misli da potraje, preživi, da prati nas djecu i da se kreće, da se mi krećemo. Ona je to bukvalno shvatila i počela da hoda za nama prvi dana, smo ignorisali, šprdali se s njom. Jednostavno znali smo da ti strani novinari samo traže senzaciju, da laju na nas, tako da nismo imali nekog kontakta, neke bliskosti. Jedno veće, s 4 strane su zgrade, su drva bila neka složena i tu teško da je mogao upast granaca, sjedili smo predveće, ona je gledala u nas i plakala. Tako smo vidjeli da ta žena osjeti to ko smo i šta smo i kako živimo, već su za nas promijenili prema njom, počeli smo da razgovaramo, ona je počela nas snima, pravila reportaže, ona nam pisala, snimala nas, slikala i jedan dan je nestala. Poslije neki mjesec i po 2 dana nas ispoštuje zovu da je stigao paket adresira djecu s parkova i mi smo od stvarno se sačko veliki kartonski paket, pun slatkiša, čokolada, majica, tu su bile slike. Jedna je ova na naslovnici i pismo. U tom pismu je pisala kako nas se divi i sve to, kako često misli na nas. Na kraju nam je napisala da je te svoje priloge, reportaže i tekstove poslala svim medijskim
kuća u Americi i da ni jedna kuća nije prihvatila da objavite reportaže o nama, a jedna je ponudila da joj to plati, ali da promijene nas, da ne budemo srpska djeca, da budemo muslimanska djeca. Ona nije pristala, nijedna njena reportaža nije objavljena. Na kraju pisma je pisala kako se ponosi nama i kako smo mi djeca koju ne voli svijet. I mislim da idealnije ime ova knjiga nije mogla da ponese, jer mi jesmo djeca koju ne voli svijet, koju svijet nikad neće voliti. I mislim da, kako je meni baba pričala te priče o Drugom svjetskom ratu i Jasenovcu, njima nam sačuvala glave, da bar ne začepimo u tom zloglasnom silosu, koji je zatvoren čak 2 mjeseca nakon rata, 1996. godine u januar 27. kad je Auschwitz na Svetom Savu. I nedavno sam govorio isto u Beogradu o tom je logoru i drago mi je da se čuju napokon, i nakon 30 godina je dobro da se čuju te priče o nama, o našem životu, našoj muci, našem podvijeku prije svega, jer ovo što smo mi preživili, ja veliki ponos. Niko nije pričao te naše priče, Nebojša je jedno vrijeme usamljen bio u pisanju tih priča i mislim da je u jednom periodu on jedini pisao nama u Sarajevu, jer ko bi se usudio da piše, lako ga guruli u stranu, nije imalo prostora, čak s njim koji je film, dokumentar koji je snimen od 13 godina je bio negdje u Poljima prije što su ga pustili na RTS. Ovom knjigom nekako se probio led, da se nekako masovnije čuje za sve to što smo mi preživjeli. Jednostavno ova knjiga daje potpuno drugačiju sliku rata i nekako, što kaže Milan, odmagljuje, a njihovu priču zamagljuje, jer njihova priča je zasnovana na samim lažima. Oni su priču, tu propagandu započeli krađom tih 400 snajpera iz zraka prije rata. Čitav rat su to propagandnu priču i tim snajperima pokazivali kako mi ubijamo djecu, kako mi terorišemo grad, što veze s vezom nema, jer su na svim dominantnim položajima oni bili, mi sa 2 zgrade na Grbavci nismo mogli kontrolisati čitav grad i kretanje njihovo. Do ove priče sad do Sarajevo safari. Vi samo zamislite da jednu zonu borbenih dejstava dođe čovjek i pritom plati nekih 50-60 hiljada maraka u to dobu. Prvo tamo gdje su snajperisti, to su iskrena mjesta na kojih samo lud i dobro poremećen čovjek može boraviti duže. Pritom i muslimani nisu neki talibani koji se gađaju nekim tanđarama i kamenjem. Je dobro naoružana vojska koja ne prašta nijedan pokret. Jer dolaze kod nas zbog jednog pokreta mimo, oni nisu gledali jer su djeca, žene, pa da su jasno vidjeli na koga pucaju. I to da smo mi bili na brdu, a oni u gradu, jedna velika laž, oni su držali sve te veće visove oko Sarajeva, mi smo bili u tim srpskim naseljima, tim srpskim opštinama, svi u podnožju Kikmana i Bjelače, oni se na tamo iživljavali i oni na to pali. Ono što smo mi iznijeli, mislim da će tek istorija početi da smatra važnim i prije svega nevjerovatnim i sa te vojničke, te strateške strane, jer odbraniti se u toj brojnosti u kojoj smo mi bili, od tog neprijatelja koji nas napada, je zaista nemoguće i već od bilo kojeg podviga koji smo napravili u ovom ratu, a napravili smo kroz koridor, kasnije su došle i Košare i Paštri, i kad sretnem te ljude koji su na Kosovu bili u ratu, baš na Košarom i Paštriku, oni se nekako nama čak i divi, jer oni na kraju najbolje razumiju kroz što smo mi prošli. Oni su imali nepuna 3 mjeseca takvih borbe, mi 4 godine. Jer Hadžić, na primjer Kasindolska, na Ilići, Neđarić, ništa nisu slabije. Borbe bile već na Košarama. U tim Neđarića od jedne 4 od 150 ljudi i 105 ljudi poginulo, samo jedan nije ranjen. Onda možete zamisliti kakve su tu borbe bile. Na Ilići je poginulo 1100 i nešto boraca, u Hadžićima 300 i nešto. Kod nas je više civila poginulo. Ilija, da ne govori, skoro svaki čovjek, svako treći čovjek je tamo poginuo u ranju. Vogošća isto, i na glavi su je na žuću. Danas nam pričaju te neke budalaštine opkoljene u Sarajevu, o tome kako su i Srbi teroristali. Srbi nisu nikog teroristali, Srbi su se branili. To što oni pucaju
izgrada, mi smo morali govoriti na te zgrade, ali tih zgradama nije bilo civila. Na kraju krajeva Alija Izetbegović im nije dao da izađu iz zgrada. Njima je bilo zabranjeno prolaz kroz tunel besplatan. Mogli smo izaći samo ako plana. A mi smo mogli izaći, naša vlast je mogla nas da izađemo, ali nismo htjeli. Jednostavno htjeli smo da ostanemo uz očeve, uz tu našu vojsku, da ne bi bili sami kad dođu kuće ima korni opravo i napraviti ručak i nekako se drugačije ratuje i sam vojnik drugačije ratuje kad su iza leđa žena i djeca, a mi smo bukvalno bili na 50-100 metara vazdušne linije od rovova. Ja sam istana mogao gledati čak i rov svaki dan. Drago mi je da ste došli svi ovdje i da ova priča se čuje u Beogradu, jer nekako najvažnije je da se ovdje ta priča čuje, jer ovdje imamo najveći problem s ovim koji su zaludili tim nekim narativom da su Srbi zločinci, da su Srbi neki narod koji ide i ubija okolo i kolje, narod koji su proglasili genocid. Nismo genocidni, nismo koga terorista. Rećemo mi taj podatak da su svi logori na teritoriji Srpskog Sarajeva različiti u augustu 1992. A muslimanski logor koji je bilo negdje oko 100, više od 150 na teritoriji Sarajeva su radili, eto kaže, do 27. januara 1996. godine, 2 mjeseca po končanju sukoba. Tako da ovom knjigom sam razbio te neke predrasude i pokazao sam pravi život nas civila, ali vojske i vojnika u tom dobu. Trudio sam se i vraćao sam se u to vremenu pisanja, oživio sam sve te like, oživio sam sve te slike i to vrijeme i vratio sam se u tog pisanja. Mislim da sam stvarno imao ponovo 12 godina da sam pisao isto listo. Kad sam napisao u knjigu i sklopio laptop, poredao sve priče, javio sam Nebojši da sam završio i plakao sam preko 2 sata, ko nikad u životu. Jer jednostavno skupilo bi se sve to i ponovo sam bio sa tim svim ljudima koji godavno nema. Drugo, nas je puno poslije rata od tog uranijuma odšlo. Ljudi moje generacije, mladi ljudi, neki od mojih najboljih prijatelja su pojeli od raka. A jedan podatak da je samo do kraja 1997. 1996. smo došli, znači početkom marta, do kraja 1997. u Bratuncu je umrlo 9 naših Dačića. To niko nikad nije istraživao, to nikad niko nije pisao, nikad nam nisu dali nijednu čestu emisiju na televiziji da ti ljudi kažu kako je bilo, zbog čega smo umirali i šta nam je taj svijet uradio. I mislim da sam naslov knjige Djeca koju nije volio svijet govori sve o tom vremenu i o svijetu oko nas. Hvala vam što ste došli. Htjela sam da kažem, ovaj trojac naš je došao do snimka upravo te dece koji su po hodnicima pevali pesmu. Mi smo nazvali Žuto lišće, ali ne znam pravi naziv. Pisao je momak koji je najmlađi, inače ratnik, bio borac Igmanske brigade, koji je poginuo, ali i nakon rata. Bio je bubnjar inače i imao je bend, Atilo se zvala. Onda su napravili tu pesmu i pevali su, znači, po hodnicima i u Sarajevu, i u školi i kada su došli u Bratunac. Eto, i mi smo došli do tog snimka pa smo malo napravili neku obradicu. Sad, da li će to uspjeti, može Bojan sama da zapeva, neće, pa da nam kaže da li smo pogodili temu.
Oj,